Assalamu alaikum bandiraɓe heɗiɓe, amin calmina on e inde Allah joom jaam o. Jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa lawol peewal ngol o lelnigol, beele ina mbawa dañdude e makko jaam celluɗo ha abada. Amin beltino feewi e komin mbawi artude hande jokkande on yewtere mon lawol peewal. E yewtere men ɓennude en bittino ko faati e annabi Yunus ena fewjuratno dogde jomiraɗo. Kono fewjude dogde Allah wayi kono dogde mbeelu mum ni. Hono noon en jiino no Allah wondirno e Yunus to nder reedu lingu to. Hande noon en ganniyima jangude ko faati e annabi dewnoɗo e Yunus o. Te inde makko ina anda e haala Allah he. On ko annabi Esayi. Mo jamanu mum adino jamanu almasihu o hakke duuɓi 100. Esayi wonno ko jettinowo sadak gollantonoɗo Allah e nder galle Allah mo Suleymani mano Yerusalem o. Nyande fof Esayi wondude e yettunoɓe sadak heddiɓe ɓe ina ponno waɗande Allah sadakeji jawdi e dow sakkorde nde. Ɗin sadakeji gonno ko annama ƴiƴam almasihu ponnoɗam rufede sababunde bakkatuji aduna. Kono Allah fotanano Esayi wonde jettinowo sadak ɓolo. Keɗo ɗe ko kewno nyalawma goto, tawi Esayi ina woni nder galle Allah he. Eɗen janga e deftere Esayi e simore 6 ko ɗum ɗo Esayi windi. E hitande mayde Osiyas lamɗo o, jiimi jomiraɗo ina jooɗi e jappere towde no feewi. Kombol wutte makko ina heewi galle Allah o. Malaikaji ina jiimi e makko. Goto e majji fof ina waɗi bibje 6. Bibje 2 aɗi cuddira ɗumen jeese majji, bibje 2 aɗi cuddira ɗumen koyɗe majji, bibje 2 keddiɗe ɗe ko ɗen ɗi ndiwirta. Goto e majji fof ina wulla aɗi mbiyodira, ceniɗo, ceniɗo, ceniɗo ko jomiraɗo joom sembe o. Leydi ndi fof ina heewi darja makko. Leɗɗe damal ɗe dilli sabu wulago ngo mawnude. Galle o fof heewi curki. Ɗon tan mbimi, mi borama, mi halkima, sabu komi neɗɗo mo toni mum cenaki. Konmi ko e hakkunde yimɓe ɓe toni mumen cenaki. Kadi gitam ji lamɗo o, jomiraɗo joom sembe o. Kono malayika goto diwi ari e am, ina jogii e jungo mum ƴulɓere huɓɓore nde o ƴettirno mecekke e nder sakkorde he. O memni ɗum hunu kam. O wi, ɗum ɗo memi toni ma, o ñaare ma ittama, bakkat ma yaafama. Nanmi sawta jomiraɗo ina wiya, hol mo nelanmi, hol jahanowo en? Jaabimi mbimi, mboɗoni nelam. Ko hono noon jomiraɗo hollirno Esayi darja mum e senare mum. O noddi Esayi, o neli ɗum yo habroy konngol makko Israila en, hono Yahuda en. Winda ɗum e deftere, mbele bani Adama en fof ina mbawa naftorade ɗum. Deftere Esayi nde ko deftere mawnde, lugginde, te en mbawata jangidde ko woni e mayre ko fof. Kono e yewtere men hande ma en eto tongude kabaru annabi Esayi o e miijoji 2 baɗɗi fayida. E ko adi ma en ji no Esayi habrirno Yahuda en kabaru bonɗo e ñobdi kuugal mumen. So ɗum ɓenni ma en ji no habrirnoɓe kabaru moƴƴo paatuɗo e almasihu ponnoɗo arde e aduna he rondo kuugal bakkatuji men. Kabaruji 2 ɗi ko ni mbayi. Kabaru bonɗo paatuɗo e ñobdi bakkat, kabaru moƴƴo paatuɗo e dandowo jogorɗo arde yoɓana bakkodinoɓe ɓe bakkatuji mumen. Ko ɗum woni fodde annabi Esayi. Gadoroɗen yurnitade hunde e ayeji kolliroji kabaru bonɗo mo Allah waɗi e hunuko Esayi, faade e Yahuda en e kala nanowo. E simore adande nde annabi Esayi windi wi, asamanuji keɗoɗe, leydi wertu nofru, ngati jomiraɗo nana haala. Mi nehi sukaɓe, mi nyammini ɗumen, kono lundimami. Ngaari ina andi jeyɗo ɗum, te mbabba ina andi jabnirgal jomum, kono Israila anda hay hunde. Leñolam ngol famani, musiba wodani dowla bakkodinowo. Leydi teddundi o ñaare, ɓesngu gollotoɓe bonande, sukaɓe funtaɓe, ɓe ngoppi jomiraɗo, ɓe njawi ceniɗo Israila o, ɓe duttitima caggal. Ɗale addude sadakeji mon puyɗi ɗi, cuurayi ko haramɗo am, lebbi kesi ɗi, ñalɗi foftere ɗi
e dente ɗe mi wawa ndarde bonandeji ɗi e mbumbayuji ɗi. Fittandam ina huti lebbi mon kesi e kewuji diine mon. Koɗi dongal ɗo am te mi tampi rondade ɗi. Son cuuti juuɗe mon mi rungtoto on. Hayso kon cowdiri ñaagule mon mi heɗotako on. Ko hono noon annabi Esai filirno Yahude en sababude bakkatuji mumen. O wiiɓe, Jomiraɗo wi, ngol leñol teddintami tan ko e haala, kono e nder ɓerde maɓɓe aɓe goɗɗimi. No ɓe ndewirtami ni ala ko firti hay batte, ngati ɓe janginta ko aadaji yimɓe e ley ko jamirojam. Caggal nde Esai fili Yahude en sababude tidde mumen koye wondude e bakkatuji mumen, o fuɗɗi habrudeɓe kabaru moƴƴo kewɗo sembe. O sellini ɓernde kala gonɗinɗo e hojomaji keddoriɗen ɗi, ma en eto yaltinde heen haalaji belɗi ɗi Esai winduno, paatuɗi e almasihu jogornoɗo arde e aduna he ngam dandude bakkodinoɓe ɓe. E simore capanɗe nayi nde Esai windi heen wi, Allah mon wi, deƴƴine dentalam, dande wulli wi, perane Jomiraɗo laawol mum nder jeerende to, perane Allah men laawol e nokkuji jorɗi he. Yo kala caangol joore, kala hayre e kala tulde ponde, laabi bonɗi ɗi pewnite, kala ko fotani fonde. Nden ma darja Jomiraɗo feññine, yimɓe kala jiida ɗum e saha gooto, sabu hunu ko Jomiraɗo haali. An Siyon, jeynowo kabaru moƴƴo o, ngabbu e hayre townde, ɓamtu dande ma dow. An Yerusalem, jeynowo kabaru moƴƴo o, ɓamtunde, woto hul. Wi cahe yuɗaɗe, Allah mon nani, Allah Jomiraɗo o nani, omo arda e bawɗe. E simore jeeɗiɓere nde Esai windi wi, Jomiraɗo o e hoore mum ma rokku on finde, ma mbomri ndi ɓam reedu, jibina ɓiɗɗo gorko, innira ɗum Emanuel, manam Allah ina wondi e men. Hono noon en nani kabaru sirlu mawɗo mo Allah feññiniri en annabi Esai. Allah anniyima jippinde ruhu mum e reedu mbomri ndi meeɗa andude gorko, mbele almasihu o ina jibine e aduna. Oɗon gandi almasihu o jogaaki baaba e aduna he. Ko adi omo jibine, o wonno ko dow asaman, sabu ko kanko woni konngol gondunongol e Allah gila e fuɗɗode. Konngol ngol wonti aade, ko woni daw goonga luggiɗɗo. Allah mo ganduɗa ko kañum woni ruhu, anniyima wadde ruhu mum e reedu mbomri. Caggal ɗum jibine e aduna no tigguyel ni. Ko ɗum Esai longini nde wi, ma mbomri ndi ɓam reedu, jibina ɓiɗɗo gorko, innira ɗum Emanuel, manam Allah ina wondi e men. E cimoje dewɗe hen ɗe Esai windi ko heewi ko faati e almasihu o. Ina woodi to haali o wi, leñol gonnongol e niɓɓerengol yi annore mawnde, wonnoɓe e leydi cakkindi mbeelu mayde ɓe annore yaynima e dow mumen. Sabu en jibinanama ɓingel, en dokkama ɓiɗɗo gorko, ma o innire baajotoɗo pattam lamo, Allah cembolinɗo, baaba ha abada, laamɗo joom deejre. Hono noon ma wumɓe nji, faaɗuɓe mbatta nande, laƴoɓe mbatta diwdiwnude no lellani, ɗemgal mum ɓe wulla sabu weltare. En nani e ɗin ayeji kabaru mo annabi Esai habri, paatuɗo eno almasihu o fotirno addude e aduna he senare Allah e yurmede mum, waɗa golle ɗe hay gooto meeɗa wadde, mbele yimɓe fof ina ganda almasihu ceniɗo o ummi koto Allah. Ko ɗum waɗi annabi Esai windude wi, ma almasihu o wiye baajotoɗo pattam lamo, Allah cembolinɗo, baaba ha abada, laamɗo joom deejre. E gonga Esai wayano no yimɓe hande ɓe ni, ɓe ganduɗa pondata almasihu o ko e annabaɓe ɓe. Annabi Esai kañum yi darja dandowo ponnoɗo ummade to Allah to o. Joni noon hade men sertude ina waɗi simore wonde nde poɗɗen jangude, simore capanɗe 5 nde. Nden simore woni ɓurde heewde fayide e kala ko annabi Esai winduno, sabu nde jaytata kono almasihu o fotirno rufde ƴiƴam mum no jawdi hirsandi ni, yoɓa kuugal bakkatuji aduna fof. Keɗoɗe no moƴƴi kabaru moƴƴo mo Allah rokki annabi Esai duuɓi 700 ko adi jamanu almasihu o. Bindi ceniɗi ɗi mbi, hol gonɗinɗo kabaru men o, hol keptinɗo jungo Jomiraɗo. O mawni e yeeso makko no lekki famɗuki sembe ni,
no puɗi jaltuɗi e leydi njorndi ni. O moƴƴaano mbaadi, o alaano daraja mbele fottude ndaardi men e makko. Alaa fof e mbaadi makko ko welno en. Ko gañaaɗo, mo yimɓe beddi, ko neɗɗo tampere, gowɗo mette, o nandi ko e neɗɗo dungtaaɗo. Ko gañaaɗo, en gonda kamoni, ndene dey ko mette men o rondi, ko tampere men o rimdi e hoore makko. Enen nangirɗenmo no pawaɗo kuugal mo Allah fii lesɗini ni. Kono o yuwira ko sababunde goofi men, o muññira ko sababunde bonandeji men. Kuugal timminowal en ngal fawa ko e makko. Ko gañanɗe makko cellirɗen. Enen fof gonoɗen ko e dundaade no dammuli ni. Gooto e men fof rewno ko laawol mum. Te jomiraɗo o fawi e makko bonande men enen fof. O leptama, o lesɗinama, kono o muɓitani hunuko. O wayi kono dammuwol ɗowanongol ngam hirsoyeede ni, no mbaalu mumɗungu e yeeso tongoɓe ɗum ni. Kono o muɓitani hunuko. O ittira ko lepte e kuugal. E yonta makko holi hen gondaɗo e wonde o ittama e leydi wurɓe ɓe. O fiya sababunde goofi yimɓam. O ubbida e bonɓe. Yanande makko wadda e galo. Hay so tawi o meeɗani wadde ko boni. Kala bantayagal meeɗani yaltude e hunuko makko. Kono jomiraɗo welanoma moññirde mo mette. Caggal nde waɗi wonki makko sadak bakkatuji. Ma o dañi iwdi, juuna balɗe makko, moƴƴina sago jomiraɗo e juuɗe makko. Caggal nde mette fitanu makko ngasi, ma o haarnu jiiɗe makko. Carwowam pewɗo o ma wat ha heewɓe nangire fewɓe, rewna ɗum e gandal mum. Ma o rondo bonandeji maɓɓe. Ko ɗum waɗi mami rokkoymo geɗal e hakkunde mawɓe ɓe, te ma o feccit geɗe konaɗe ɗe e joom bawɗe en. Sabu ko kanko e hoore makko rokki wonki makko. O maayi, o hiisa e wofoɓe ɓe, sabu o rondima bakkatuji yimɓe heewɓe. O ñaaganima wofoɓe ɓe. Ko ɗum Esayi winduno ko faati e mette ɗe almasihu o fonno heɓde so ina yoɓana en bakkatuji men. Eyi, almasihu o ma tampu, rufa ƴiƴam mum, mbele Allah ina wawa yaafade en bakkatuji men, tawa heddi ko e pewal mum. Ko ɗum waɗi Esayi windude wi, o yuwira ko sababunde goofi men, o muññira ko sababunde bonandeji men. Enen fof gonoɗen ko e dundade no dammuli ni. Gooto e men fof rewno ko lawol mum. Te jomiraɗo o fawi e makko bonande men enen fof. Oɗo aya belɗo tongi kabaru deftere Esayi nde e miijoji ɗiɗi. Miijo adango ngo woni e mum ko kabaru bonɗo. Miijo ɗimmo ngo woni e mum ko kabaru moƴƴo. Ko adi fof ngande e wonde enen fof ken bakkadinoɓe, te en ngala hay feere wotere dandude koye men. Ko ɗum waɗi Esayi windude wi, enen fof gonoɗen ko e dundade no dammuli ni. Gooto e men fof rewno ko lawol mum. Ɗiɗi, ngande e wonde Allah waɗi feere ngam dandude bakkadinoɓe ɓe, te nden feere woni ko e mayde almasihu o e gurtugol mum. Ko ɗum waɗi Esayi windude wi, o yuwira ko sababunde goofi men, o moññira ko sababunde bonandeji men, te jomiraɗo o fawi e makko bonande men enen fof. An keɗiɗo hande, mbele aɗa andi no bakkatuji ma mbayi mawnude e yeeso Allah ceniɗo o? Mbele aɗa andi ko waɗi almasihu o rufde ƴiƴam mum no jawdi kirsandi ni? Wattu miijo ma no moƴƴi e haalaji annabi Esayi ɗi. Allah yiɗi ko sembindema e kala ko annabi Esayi winduno e Simore 53 nde. Amin jetta on sabu keɗugol mon. Yo moƴƴere Allah won e mon. Te miijtoɗon no moƴƴi e ko annabi Esayi windi nde wi, jomiraɗo wi, ngare belditen, so tawi bakkatuji mon mbayi kono gombudi ni, maɗi danwit no ɓiraɗam ni. So tawi koɗi biiɗi coy no goobu, maɗi danwir no wiro.